Play pi baro, ipinang subhay pi sa piyit kami, pagkikubol baman kasi. Ka Lympung Ialehkai Kriket kabala pelong da ka SPD hud hamadan Ialehkai ka Sdang Umran Niangbyrnai kelas Sdang ne kesngi bat ha ka Sdang ka te ka Lympung ka jingya kun kalalong hapdeng ka rong mesek persya ya ka lumning rim ya ka te ka Lympung Ialehkai lawan ban plie da ba Louis Starling do president ka FKJGP Hariboy Haga jingdon lang uba Stephen Karbani rang ba Sdang Umran Niangbyrnai ki weipat kinong yalam ka FKJGP ki bakentup ya uba Gabriel Sun uba George Tangsang lembat ki weide ki riurang ba. Hapo katay ka Lympung Ialehkai kila don kumba arpu prateli ki kenhon Ialehkai na ki jaka bapher ki belawan banya shimbenta. Margani kedon ka jingya khun mo masyong no ka competition habreng joki ke kin sedang berpersang banlek khamha te nakaliang jonga tanggini jumtip nakaliang jong kini kinong organize kidon hadu kumba arpu prateli kitim te hagini ki arpu prateli kitim kidon kitim kipan job bat kidon kitim kipan syarem te nakaliang jonga ngaso bonong bahagani kapur kini ki arteli kitim nakaliang jongka super dragon bat youth boys ba ka youth boys kabadai napo lumnong rim mo nang ta ka super dragon kabadai napo romasek te kini ki arteli kitim ki arteli kisnong ki banyukun mentakasni hakane ka ban pli perdano ya kaneka cricket tournament ka not out cricket tournament kapala organize takini ki SPD nga ay ka jing kitbok kriang namta jang piki arteli kitim kiba kitim kipalayo ban pli perdano mentakasni hakane ka jing Sdang no ya kaneka cricket tournament ba pinlong lese hapring jang pi arteli kitim kidan ki bajop pat kidan ki parem tekini ki bajop bro kimdai bandan ka jing ka mensim so sorong bat kinong sha job bro kimdai bandan ka jing ka mensim du jing kermen